Неленяған гөнен ору салатыгар бир бастакынан бәе жылатын арымы Турбаннет Варвара Кобякова сайын айы әлбәқ түбігі көрсер. Кене оғыру тағын олордуытынан онна пшестевінай ағылығы қачыйынан жарықтынар. Кебәйттен туяры көкөре басырдатар. Уйгулах үрүм тунах ыгык күндөрүн көрсө Урбанит Варвара Кобякова жараң ден аттах кафета ыгык агын йөлүн терийдигер неделе саңатыттан ылысты. Кафе өлөһеттери төлгә килергенан ыһары соба үтәһләх итенне көһөңөннән эт бырпак саламат суарат этни теңе ижиге истәх бурдук астар курдук төрү тастары белем нир түбүккә сылжаллар. Этни теңе сүрүн билүделернән араз омук эт бурдук астара атыга тасыктыра. Уже астан сагалаты бут токралан борту болбатастар тоңорор гына онтан болар күнер онтой бутун бартын бухарабыт. Брин борту баттоңорлар эле көстейже бутун моннаты барта өйүнгөттенже хасыңаттенже болачы. Элбе оолох ие Варвара Павловна Кобякова оголорун сендерин идер жарыкта оңорор сылтан бе жылытын 2-9 сыллаакка терембите. Онуга каста сыллаагата атыласпыт охокторо билителери эргерен үгүс эрейи көрсөр. Кайка саңа мини бигернага билитага багарар да адыттан кирер дохотун үлехеттер хамнастырын быхан адыңга ыдара табылыбат курдук. Общественный ахылыгы терейиге бе огоротун ахын олордуута улахан көмөлтө болар. Уруку сылларга Урбанит сайынын огорот ахын көрүүтүгөр социальный лагара ахан үлелетерде. Күн күбей ие эягас эбе Варвара Кобякова төһөдө саардар сөбүлүр жарыгын идеңостон оголоргор сенергер өйбүл дирек болар. Кини сатабыллах салайытынан жаран кафе аха үйеле кахан багарар миннигес тотойы болан амсайбы тере астынар. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениете, Кебеи.